Impact Health Link ta ay Momoka Salam na mayam butaram na okshari ngasi Health Link ta khana jagatori ba topic asi abnormal uterine bleeding haiba sigi matang dani hirama sigi matang da akupa warol khara thambina ba akhogi studio da lengsin duna leibi ba expert asina Dr. R.K. Praneshwari Devi, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology, RIMS Imphal ni Dr. Bohan ba butaram okshari Dr. Ahan bata hangjane ba questions akhoi na ngasi lokhachari ba topic abnormal uterine bleeding haiba maitai ron thai ngana khoi gi nupi sing gi thagi khongkap chang nai da ba se ase kari no haiba hana haibi thagi khongkap ta chang nai da ba haiba si akhoi gi english ta hairaga na khoi gi lon da hairaga na abnormal uterine bleeding masi se kadai bu ko ge haiba da ma gi thagi khongkap sida chang nai da ba ma adegi la iba amount haidi ma gi simak la ka da bne ri hen ba adegi amu limit manga mari dei manga bhogi sida laka do sida hendokna khara sangna chalaba or liksalaba adu mayam sibu tawraga de khoina mase akoi thagi khongka ta sang nai da ba haibase sigi kana se khangnai adu do ma'am sigi thagi khongka sang nai da base sigi case se kayam yam na thing akoina sum OPD da phamjabada gaini OPD da phamjabada nipi chamala enkhalasine gaini gine ko mirom yaudabida chamala pamatamda kuntra dine sumaina khogi I changna I lakpada khogi chang nai dre ko tre hi ne hena chale kano na tawri haibase si oi ayam adu chama da kuntra se ma'am sigi se khogi thagi khop chang nai na la e haibsina karam kan da lowa akoi masi matang da khoina kamaina tawraga na khoina normally hena logada ge habasi akoi ai haiserake nupimsa ama mense chahi kya dena kya bula kanda normal oigene haina labu matamda sahi tara dagina tara to fausida average da sahi tara hom doida lagadi akoina normal haina lawrani aduna normal haina lawbasida amuka mu tha gi marak se nimit kumana thoidagina kunthanga se masar marak se da gap leraba aduga average da 28 days ki gap leraba amasung lapu matamda numit mari mangani changna la aba adege mu la iba igi amount se koi 35 ml hai ado 20 degina 80 bhaugi ml si marakta leraba doidi akoina normally haina akoina longnai adu ma'am si gi magi pi ba chahi ke se si dege mu ha hengat na natraga chonda na ane quite fast akoina mens la kumatam sida patient mama singsina sahi ta Shibal the lak tragedy. Akuida tuna lapiu, Makosa Malerabani, normal natre. Adu de Gamo, Sahi Taragi Mamang si the lab. Adu asu normal natre, Kosa Malay the Namada abnormal or ebony, Akui the tuna, Gynaecology doctor, Tuna Kanavadaka. Adu ma'am sigi mamang the hybrid chahi se knowing it hybrid chahi taras mamang the black hip se sisina kai Masiam the danger ni, Akui Londa. Precocious puberty sahi taragi mamada mens la agadi ma se puberty ki koi change hana loina mangana la adobani aduna ma si mirum bi changsu wang adobani aduna thaina piru habale bak tu da sahi taruk su da angang poi haijeriba madu kaim nate hojiki precocious puberty se lak angang aduna mani khangdabani na sexual feelings su halani aduna mana masagi fertilization akui hana matana tawraga ma pregnant oibani aduna sahi taragi mamangda mens la agadi akoi angang du yamna mama pana kupna senabiba amsum doctor tana bibada ka aduga ma'am sigi thagi khongka se chang nai da base si kari na thohalak pa ke ha masigi ko se yam gre aduna yamandana akoina akogi figo da akoina sumaina samna course khara structural magi abnormality kari po matang ba lerga tawba kangbu ma nata kumba tangba yaudana tawba kambu mani thokna khaidoga akoina haijage polyp haidana akogi asauba pomba cancer mukti nataba angang machinda tawba yai angang khawgi manungda tawba yai adegi machin mapanda tawba yai sumaina leirba kambu sauba kambu se sisu tawba yai then akogi angang khawgi muscle layer sida endometrium haidana angang khawgi manungda leiriba cells singsina changjan garaga angang khawgi wall se sum thagat pa angang khawgi sum chauthor pa itar eduna meiosis kawe adu tawba yai adi mayam na oina ma tanara ba fibroid hena ma tarungan heba fibroid is some
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯕꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅꯒ ꯅꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ ꯍꯦꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯝꯁꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯀꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯨꯇꯔꯁꯇ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎꯗ ꯑꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯏꯅ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯤꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯀꯣꯖꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯚꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯂꯤꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯥꯖꯦꯅꯤꯛ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯖ ꯈꯔ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯖꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯤꯟ ꯑꯦꯖ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯃꯦꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯤꯟ ꯑꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯔꯁꯦꯁ ꯄꯤꯕꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯄꯤꯜꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯁꯦꯞꯇꯤꯞ ꯄꯤꯜꯁ ꯃꯥꯂꯥ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯂꯥꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯣꯏꯁ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯗꯅ ꯆꯥꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯇ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯅ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯦꯔꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯨꯅ ꯌꯨꯇꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯨꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯣꯚꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕर 2 ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ कमन ओय हाइजरिबा वीटिने सिदा अदुदगिदि उखिगि रिप्रोडक्टिव एज सिदना अमु ngसाइगि इन्फेक्शन चिचितरगा इन्फेक्शन तौबा अदुगा ngसाइगि प्रेगनेंसी दुगी कॉम्प्लिकेशन को अनि सिना यामना कमन ओइखरे अदगि अमु रिप्रोडक्टिव एज सिदा कितंग अमु चहि निफु का दय सुरा कंदना ngसाइगि फाइब्रोइड एन एन माइजगि अदुगा लोइनबगी एब्नॉर्मलिटी अमु लानी अदुगा मैम हुजिके फाइब्रोइड से अदुम लेशाबी हाइगद्रा अनमेरिड तसु अदुम थेंगनै अदुगा मासी मागी फाइब्रोइड तुदि अदुम मासी ग्रोथ लाकदोरिमनिना ngसाइगि रिप्रोडक्टिव एज दसु लेसाबी दसु खरा लीडअप लेसाबी गुमबदन हेना मोर थेंगनागनि हैव इरेगुलर मेंस अदुगा मैम हुजिके टीन एज मतम सिदा को मागी अंगांग से मागी थागी खोंगाप से चांग ना फसन सुलाक लाक्तब हाइबदि फसन चत्तबा अदुगा मो कोना मो का हेना अयामबना कोई प्यूबर्टी अखोइना टीनेज दा याम अखोइना इरेगुलर मेंस याम थेंगनेसी याम लाइफ थ्रेटनिंग ओइना थेंगनेसी मखल अनि अमानी मदुना प्यूबर्टी मेनोरे हेजे हाइसिनी हेक्ता पेशेंट से अंगांग सिन पिमसा से मेंस लाकबगी थामनी अहोम साइसिदा हेक्ता इसे सटमनगिदना मासे एकदम पेल ओरगा शॉक तोरगा बुखलपो यावे मसी मेनली मोइसे अखोइ हार्मोनल ngसाइगि ओवुलेशन गी इफेक्ट ओवुलेशन फजना तौदबगी अखोइ ओवुलेशन तौबा हाइसे अखोइ ब्रेन दा हाइपोथैलेमस हाइबम लेबा हाइपोथैलेमस सिदगी अखोइ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एन अमा थादरे इसिना पिट्यूटरी सिदा एक्टर नेबा पिट्यूटरी सिदगी हार्मोन अनिक प्रोड्यूस तौरेबा एफएसएस हाइबमा एलएच हाइबमा एफएसएस हाइबमा एलएच हाइबम सिना ओवरी दा एक तौरकांदा ओवरी सिदा
mogi koi estrogen haiba progesterone haiba ma marung ko kanda estrogen haiba progesterone produce to kana angang khawda ek to kanda menstrual lin lak toine ba ada masigi excess sida ko premature haidi phajana hek lapaga heta masi pura tip top ta correlate heta taw de pramala ma da koina skuta ham start to kanda hekta ham da start to ga dar thau de dana likewise sigi ngasai gi correlation se brain adegi pituitary adegi ngasai gi ovary the uterus sigi magi axis similar se hekta normally heta hek hobaga heta normal tawya deba adugi toba kan se da ngasai gi hormone se chang ma de le kan da menstrual la ka dawni amani hi hen ba amana wat ba amain toba kan se da hiji puberty menarche and heavy bleeding la pa se tawe adu akoina ming salaga magi blood ki abnormality leibra leitabra ina koina complete hemogram si yenga blood cancer gumbi tendency leitre haragadi akoi pot oirani pot haragadi akoina iwat pagi yam watlagadi kapirani habesa bi walagana guli bizarani aduga watliba soiriba hormone da akoina biraga correction tawe hai tha manga tru akoina khara sembiraga hapchan biraga adegi masana matum manga sai excess to normal maturity oira kanda do normal oiki toinya sima this puberty menarche hai se sima yam common oire amana akogi nipim sada akogi noira gane 80 kg gum taragane doctor mens lactre be noi khatle mai to doina haina yam na complain na hoji matam sem lai maram di akoi hoji ki lifestyle se akogi an thaina akoi sana ba khona ba angangi kya sana ba udre ayamba mobile ga tv ga phamaga akogi fast food me amji sabani na mogi body weight chi thun increase taw haijeri ana body weight increase taw bani na peripheral fat noi bagi tissue kano sing cells sing kogi thamagi marung ko kadabagi do disturb taw bani na marung kok bani na mens lactre bani he na misno khala dumaina sumainu circle chat leire adi mens thamanga truk lactre kan da heavy one laga thamaga chat kane adu di yam heavy su oire aduga duration da su hena dum thama pit chatpa ya hena chatpa adum sana chatpa sumaina to complete yam lai akoi teenage amasung ngasai unmarried angang sing sida puberty menarche gi matang da hoji yam common one lai base si ada nang namasigi thi kamaina mainly treatment to ge hanga de akoi guli ne amba ya te ko sumasi koi magi weight se koi lifestyle change taw da lifestyle change taw ga my exercise 40 minutes exercise and then weight reduction dieting aduga magi lifestyle se humang ra thona calorie da to weight se tam lok to kan da magi ngasai ovary se basana thabak taw ka de aduga ma'am hojiki unmarried ko hai tare ne tumori mamang se da magi sumaina thagi khongka be sang sum nai khidab se sisina hayeng luhonga matungda haibade angang oirak pa kholapa sida de yam satin effect taw rabza masai gi tha khudingi mens lactre angang se hayeng luhonga ga sune angang mirom ba da problem ora dam ana treatment se leisai ngai de gi kaigumba akoi da by chance no koi da hana check up la agadi akoina counseling tawrogadi adum ma si correction ta horagadi semdo horagadi weight reduce ta horagadi amasung magi ngate gi dieting system tawrogadi hai luhonga su angang oidabagi owabagi kano se koi aduna akoina hana khanghoraga treatment se amasung magi precaution mem se lowem ta ka Dr. Degi khangjanangi ba wafam ya le matang sai prem khatang lagjagi ekte gi yamna thuna hanjarake impact health link meeting ta dun lebiu Mayam bo mukha na taram oksari ngasi health link ta khana jarami ba topic asi abnormal uterine bleeding gi matang dani Dr. Makhadana hangjaningi ba wafam je huziki khoige thagi ko kap sang nai ta ba se sisina haye khoige menopause post matam se sidana mo kamaina tawme to masida khoina ani thona khedo ko re perimenopause si khoi sehi ma truk sing doini means khamba su sadan heta khamde ina nga sa haje ki scooter thawu su lepa kan da su jhat hane te lep ya de da tawre taina ana means lep tori hana khane de lep na te thama to lag amu tok adegi kitang amu lag maina matam kha taw ne ha ba sehi mari manga si perimenopause si da kamanoba ko se ena ba ovulation disorder nga sai gi means hana lag pa da taw ba nu pim sa da taw do si ka chamane
ovulation amuk tau da sina number 1 cause ko and then ani suba cause dana magi kuigi he malignancy or benign malignant haidi matum lay matum si benign obi malignant obi aduga ani sina mainly common oida kuigi mens common daida I jang mai da base most commonly marum phazan kok da ovulation tau da badoni ko then menopause hai sidana kuigi mens khongra matum 1 year se sula lak traba ko adu matam da ko ne menopause tawri na logdoi ne ba mi se malta pipa pala di menopause tawri haibia de ko sahi am je pura I se lak tra kan da menopause tawri na sahi ama menopause taw graba mi sina ne post menopause bleeding hai I la adu di akoi yam serious ne logata maram di si ko gi uterus ki manung da lei ba endometrium si atrophied oraga tawba ama nata ba di atei di malignancy cancer ogela ana mi post menopausal si mi chama la enkalo ni pise chama manung da kuntra di ko se cancer ogela endometrial adusu endometrial cancer ko gi angang kho manungi endometrium do tawba cancer se ogela adana mens la khra matung khamgra matung da ila agadi yam thuna gynecologist samatana bi yam darka wai si yam luba timing ni ma'am si ki matang magi makhal sing je type se si matang da so hai piro mens lak pa lak tabagi mens ki makhal si ko akoi ki amuk da jro la pu matam si da ni bi bi jaba aduga magi duration matam se mi mangani da di thak lona lep ke ba adum aduga magi cycle do so ne mari lak pa kambo ma adege mo mens ki marak sida pipa la aga mo kari mens na karam no mens na tam na karam no khang da kambo ma adege normally adum mens se phasana tum lak pa marak tu da ko gi intermenstrual bleeding hana mens marak sida pit ka lak pa adi even nupa nupi samna roga post coital bleeding hana mukka lak pa sugum ba si yamna mai cause lai khare nanga sagi amuk jro la aga cycle da dikai da ba sina ko gi menorrhagia na sina kamai kam taw ge da angang khaw gi wall si da fibroid sina leiraga intramural ina ko gi wall si thikan taroga cavity si chak thokra ba adugum ba da oina amuk ta jwa la ko si ta wale adu na ta ba marak ta su pipa la ko sina ko gi mucosa ina ko gi fibroid mucosal fibroid ina angang khaw gi cavity man da pi aga su ko moji adum leiraga adu hina su lakpa de matam su nai da ba adumaina ko gi infection toroga su mathok ong khang na lakpa sumain tawale nada intermenstrual bleeding hai sida post coital hai sidi yam danger oi ko and intermenstrual da su cham na ko gi property hapaga lakpa su ko degi ko gi choice ko ma kari ko irregular treatment toroga lakpa su ko infection toroga lakpa su ko adubu akoina nupa nupi ga ko gi samnaro kanda post coital bleeding hai ga sidi yam danger oi main cause se ma gi se cancer cervix sam ogele sumala agadi yam thuna doctor tane view kani doctor ma tane view aduga masi ko si either ngang khoma chens da ko gi chathatana polyp le ba adi infection le ba mai to kan yam to bale hai jari adu masai si cervix se shi ko shunati hanjan chathatana le ra kan da ola ka dem sel ngor ka du ne ana post coital bleeding have si tawraga di yam thuna ngai ni doctor ma thuna tane view da ka wai aduga ma'am hojiki fibroid gi makhan ji jom ta hai aina hoji haije kare wall manung da leiba intramural haiba ma jagi angang khaw mai manung da leiba akoi gi fibroid polyp haise ani sine ba yamna symptom heavy mens ta holi se ani sine maroina aduna size da leite moi di magi side ta nam angang khaw gi mapan daga tongthok tana leiba kangbu subserus kani leiba adu di problem mens ki problem ka problem regular mens ka ta thok aduga ma'am si koina khoi gi thagi khongkap se sang nai na lahan ke hai tar ga de kai kari lokhat ka ta ge checking thora normally akoina khoi puberty matam da very me khoi khamam dai da sang nai da se yam common ni common oirga su akoina atopa ko jawbra haina khangdok pi be ta ka oi dan aduga khoi mu nga popo matam da kai gum tawra di miron biga mari leina bra haibase akoin history da diagnosis da hana adu hana commonest khwaidi common miron bi related ni reproductive age group ta aduna reproductive di nga popo matam ki age group sida ade miron biga
ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯨꯡꯗꯩꯔꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯩꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯐꯝꯗꯩꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯆꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯍꯪꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯍꯪꯖꯒꯦꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯛꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 500 ml ꯆꯠꯂꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯣꯄꯔꯇꯤ ꯍꯥꯞꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕ ꯒꯨꯂꯤ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏ ꯊꯣꯛꯀꯟꯕ ꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯣꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯪꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯈꯪꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯦꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ irregular mens ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯟꯅꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯟꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ